Hi guys, it's Gregor here from Greg's Court. And very first thing, if you're a Slovenian and you don't like me talking in English that much, go to the 12th minute, I'll be talking Slovenian there. If you like me to talk English and you understand me well, stick with me from the beginning. Because we're going to talk about the LA Lakers overall and the feelings from my perspective, from the fan from Slovenia, about Luka, about LeBron, about the Lakers squad, about JJ Redick, and about the thing that the LA Lakers are in the second seat at the Western Conference, and that's amazing. That's great. Kind of surreal, but it is real. Let's go. So, the Lakers are on the second seed right now in the Western Conference. This is amazing for me because just before Luka Doncic came, I think they were like in 7th or 8th position, something like that. And they were kind of a bad team. And my first honest thought it was that Luka goes to the team that is not that good as the Dallas was at that moment. Of course, they had a great amount of problems with injuries right now. But just before that, with PJ Washington, Marshall, Lively, Gafford, Irving, and with Doncic, they were a contender for the once again NBA Finals. I'm completely sure about it, but what it is, it is. It's Nico's fault or whoever's fault it is. These are Dallas Mavericks' problem right now, and I don't even care. I'm really not okay with all the fans from the Dallas. I really do like them. They treated Luka like a god, and honestly, I'm very thankful as Slovenian for that, but it is what it is. It's not our fault, and I'm all Lakers now. It is what it is. Anyway, let's go to the LA Lakers problems that they are not problems really. Luka and LeBron connection. I mean, these two are like monsters together. I mean, I expected that sometime we'll have to go through to show us how they will cooperate on the court. And right now, after 5 or 6 games, something like that, I mean, both of them are scoring like 30 points and have like 10 assists plus. So they're like two-headed monster. And although Austin Reeves and Rui Hachimura were not in the starting five due to injuries, Lakers have no problems against Clippers like 2 times in a row. No problems at all. I mean, they were superior. Excellent. Really, really excellent. I mean, it's just such a joy to watch LA Lakers right now when Luka is really, really close to his best. No, honestly, I mean, he's doing great. He feels fresh. I mean, when his shots are going in, the very first one of the game, if he score 2 or 3 attempts really quickly, then everything is going to be okay. Okay, then we're going to have a great Luka Doncic night. That's proven before, and it shows now. The last game, like 3-pointers in a row, he started dancing. Just before he headed to the defense, he started dancing in front of the fans in the first row, and that's just the indicator how calm he is right now, how he adjusted in a real quick time to the LA Lakers squad, and that's so important. I mean, really, this is that's really important. Another thing I want to point out is about Coach JJ Redick. I mean, I'm so satisfied as a fan right now. I feel so much confident. I have a confidence on JJ Redick. That's the right word to put it, because the way that he's leading his team, it's so much different than Jason Kidd led Mavericks. Kidd as a coach is so calm, down to earth, and he's not talking much. The energy is not there. I don't like that. I'm used to European style when the coaches are energetic and they speak properly to their players. I mean, I felt sometimes with Kidd that he's afraid of saying anything to their players, especially to Luka. JJ Redick, the first thing to Luka was when he arrived to the LA, if he's for open communication between coach
and player. That's first, and honest, of course. And he's okay with practices that he uses as a coach towards players. And also Lucas said yes, of course. And this is crucial. This is crucial for me as a fan, because I'm 100% convinced that the coach has to be a coach to their players, no matter that the players are like 30 times more paid than their coaches. Otherwise, we don't need coaches, right? There has to be a hierarchy between the coach and the player. It just has to be. And for right now, for some reason, I think they are in a great moment of time. They are at this very first games. They are great relationship, and it shows. It shows in the result. As I said before, they're in the second seed. Luka is playing great. LeBron is playing great. I mean, they connect really quickly, and this is something I feel absolutely great about it. I do. What do you think, guys? Comment down below what do you think. Make sure to like this video, to hit that algorithm, and of course, if you like that kind of analysis, make sure to subscribe for more analysis, more videos like that. Of course, I'm doing all the highlights in the middle of the game, and of course all the highlights after the game, so you can get it as quickly as possible. That's my thing. That's what I do. That's your guy, Greg Squart. And yeah, I know the schedule is packed right now. Today, game versus the Knicks. After that, I think the Boston. After that, Brooklyn, and after that, Bucks, Nuggets, something like that. So they're playing every other day. It's going to be a hell of a packed schedule to the playoffs. But I mean, as a fan, of course, I'm thrilled to have Luka play in every other day for the Lakers. And to be honest, it's even easier to wake up in the middle of the night right now in Slovenia when the Lakers are playing in 4 or 4:30 a.m. in our time. That's so much easier, because in Dallas the clock here was like 2 or 2:30 a.m. That was brutal. And of course, very next day you have to go to your job. I mean, imagine that, right? Yeah. Anyway, I think this is it for now. Of course, if you're more likely a Slovenian language listener, just wait a moment, because in a minute or two I'll be talking Slovenian, and I will finish with English. Once again, thank you for sticking with me, Lakers Nation. Like the things are doing right now, I mean, I cannot be anything else than thrilled, and I'm really satisfied that Luka is satisfied that he's an LA Laker, and I hope that these good games and this good LA Lakers squad will keep improving, keep playing that basketball, and the real tests are coming. As I said before, now Knicks and then Boston. 2 huge games, and it's not going to be easier even after that games. Anyway, Gregor was with you from Greg's Court. Make sure to subscribe for more analysis like that. And of course, thank you for following me. And now, Slovenian. Bye. Takole, to je bilo to od angleščine, gremo v slovenščino za vse tiste, ki me lažje takole razumete. Evo, kot sem govoril, Lakers je trenutno na 2. mestu zahodne konference, kar je fantastično, ne? Če damo v perspektivo, da ko je prišel Luka, so bili precej nižje. Zdaj ne vem, je bilo to 6. ali 7. ali 8. mesto, katerokoli, ne bom upal točno trditi. Ne bi zdaj tole toliko nazaj iskal, se verjetno nekje obstajajo podatki, ampak se nema veze. V glavnem, veliko se je spremenilo na bolje za Lakerse, odkar je prišel Luka, in glej ga zlomka, veliko je šlo, ampak res tisto na slabše, kar se tiče Dallasa, ampak me ne zanima.
sem že ne vem kolikrat povedal, da mi je zelo, zelo, zelo žal, kar se tiče navijačev Dallasa, ker so bili v redu do navijačev iz Slovenije, kar je pa najbolj pomembno, so bili v redu do Luke. In samo zaradi navijačev mi je žal, plus zaradi tega protesta, ki so ga zunaj naredili in še vedno nek protest in ne toliko na ulicah, ampak bolj v areni traja, glede na to, kakšen majhen obisk je, kakšni so rezultati, kako prej zapuščajo tekmo, kot se dejansko tale konča, ne? Dejansko še vedno traja tale protest. Tako pač je, kaj čmo. V glavnem, Luka se je sprostil, Luka je začel uživati, to se jasno vidi po večjih stvareh. Začeli so mu padati neki meti iz razdalje, tisti stebeki, še kakšen meter celo, iza trojke so začeli padati in Luku pač to sede, to on rabi, da zažene ta svoj motor, nekaj uspešnih prvih metov, potem je vse lažje. Igralci neverjetno dobro sledijo njegovim podajam, tole zdaj, če malo primerjam, mogoče celo bolje kot v Dallasu. Vendarle imamo tu LeBrona, ki meče trenutno več kot 40% iza črte 6, ni res, 7-24. Austin Reeves, ki je zdaj sicer manjkal, ampak kolikor so moje informacije točne, prihaja oziroma se vrača proti New Yorku že danes. Hachimura zna zadeti, Finney Smith določene mete, da se o teh lob podajah do tega centra, mislim, da Hayes, moram se še malo navaditi, ne pogovarjam. Tudi tale backup point guard je Vincent. Pismo moram še malo ponoviti priimke Lakersov, moram se privaditi, verjamem, da imate tudi vi kdaj težave. Saj iskreno, res iskreno, jaz sem bil navijač LA Lakersov v obdobju kakšnega finala Lakers vs. Boston, ko sta igrala Shaq in pa Kobe Bryant. Zdaj nikoli nisem bil nek navijač Lakersov, nikoli mi ni bila blizu stil košarkarski LeBrona Jamesa. Priznavamo absolutno neverjetno veličino, to ni dobenega dvoma, osebno mi je tretji najboljši košarkar vseh časov, Jordan, Kobe, LeBron, si na jasne, ampak nek njegov način igranja mi ni blizu, kaj šele njegove izjave, nikoli mi niso bile, ampak zdajle, ko pač so igrali Luke Dončića, malo damo to na stran, malo požeremo in načeloma, moram priznati, uživamo v vsaki asistenci Luke do LeBrona oziroma obratno. In pač tako je, ko pač navijaš za ameriško moštvo, navadno sledimo Evropejci igralcev, ne? Kot pa mogoče ni navada v Evropi, kjer se bolj držimo kakšnega kluba, ali pa tudi ne, no, odvisno od posameznikov seveda, pač zdaj trenutno govorim zase. Tako da ja, zadnje dve tekme so odigrali Lakersi brez Reevesa, kot sem ga prej omenil, in pa Hachimure. Pač tole je, ampak to se nikjer ni poznalo, to je ta fora, da se nikjer ni poznalo in da je normalno ekipa šla naprej. Luka je zagnal motor, kot sem rekel, zdaj že dosega redno, zdaj že drugo tekmo, če se ne motim, preko 30 točk plus 15 asistenc, pa ne vem koliko skokov je, tako da že v tiste elitni družbi od Lakersov bo, ampak dobro, to je za tiste statistik fanatike, ne? Tako da ja, da še vas tukaj v slovenščini povabim. Če so vam podobne analize všeč, če imate radi hitre highlightse Luke Dončića, ter to pa lahko rečem, da sem eden izmed hitrejših, tako pač je, povabim vas, da se naročite na moj kanal, kaj s tem pridobite, v bistvu je popolnoma zastonj, takšne analize, kakšne komentarje iz ozadja, kakšne videe in tako naprej. No, nič vaš ne stane, meni pa ogromno pomeni in tudi zahvala vsem, ki ste to do zdaj že storili in me spremljate, ne? Tako, schedule oziroma urnik Lakersov ni nič kaj fajn zdaj, pustimo zdaj iz navijaškega vidika, je fenomenalen, tekme se sledijo ena za drugo, ampak kar se tiče igralcev je pa tole kar težka zadeva, ne? Se pravi, je zdajle New York, potem gredo v Boston, pa mislim, da že sledi tekma proti Milwaukeeju, če se ne motim. Bom zdaj tole takoj preveril, da ne bom zdaj karkoli vam tu narobe predaval. Koledar, marec, seveda, all teams, ne me ne zanima, Los Angeles Lakers, se pravi New York, kot sem rekel, Boston, kot sledi, Brooklyn je prej in to 10.
se pravi 6., 8., 10. in potem celo 3 dni pauze Milwaukee. In potem takoj 14. Denver in potem 16. Phoenix in 17. San Antonio in 19. Denver, da ne naštevam tako naprej, glavnem, dosti dogajanja. Ena velika pozitivna stvar, če primerjam Lakers in Dallas, meni osebno. In ena izmed stvari, ki mi je bolj všeč. JJ Redick primerjava Jason Kidd. Dan, noč, noč, dan. Iz več stvari. Prvič, energija. Drugačna JJ Redick. Imeli smo zelo umirjenega Kidda, pač takšen človek je v redu, je tam stal in ujemal minute odmore, po mojem mnenju, veliko prepozno. Ali pa nekontrolirano, oziroma po neki logiki je bila njemu najbolj logična, nam pa veliko manj. JJ Redick ima tukaj drugačen stil in mi dosti bolj ustreza. To je eno. Komunikacija z igralci in novinarji tudi. Bi kar rekel dve različne stvari, pa oboje v prid JJ Redicka. Spet iz moje perspektive. JJ Redick je na začetku rekel Luki dve ključne vprašanje. Če je za odkrit odnos oziroma besedni, pač komunikacijo odkrito trener-igralec, Luka se je strinjal. Najbolj pomembno. In da je pripravljen delati pod njegovo taktirko, tako kot bo pač on rekel, JJ Redick. In da tako pač bo. In se tudi v tem primeru strinjal Luka. In to je ključno, srž, bit vse zadeve. Res dvomim, da je bilo tako. V Dallasu skoraj upam trditi, da je imel takrat Luka dosti več besede. Zdaj celo prihaja od zadaj neke govorice, da naj bi celo nekatere dele treninga urejal Luka, kar bi celo verjel po eni strani, ampak se mi ne zdi pravilno. Jaz imamo super zvezdnike, imajo ogromno besede v moštvih lige NBA, ampak ne, ni to moja zadeva. Jaz sem bolj evropski stil, tata mata je trener, ti si igralec, da si plačan 36krat bolj kot trener, ampak lej, neka hierarhija pa mora biti drugače, ne rajmo trenerjev, to je moje mnenje. Komunikacija z novinarji, vemo, kakšna so vprašanja v lige NBA, ampak kako je na njih odgovarjal Jason Kidd? Spet mirno, jaz bi celo rekel nonšalantno, easy going, ne, ampak JJ Redick je drugače. Iz vprašanja odgovor razčleni, ga povzame, ni kratek, argumentirano, v glavnem na nek drugačen stil, prijetnejši, pa tudi nima dlake na jeziku, ko je pač potrebno. Tako da ne vem, vse skupaj tudi menjave, ki jih vleče JJ Redick, v vsakem aspektu mi je JJ Redick bolj všeč kot Jason Kidd. Zdaj boste rekli, pa dobro, to govoriš ti prvih 5-6 tekem, počakaj jih 100, pa bomo videli. Ja, dajem tudi to opcijo, da mi na koncu mogoče kaj ne bo všeč, ampak trenutno, kako se stvari odvijajo, je mi všeč zelo. Kot sem že malo prej dejal, Luka deluje sproščen, nasmejan, se veseli po doseženi točki oziroma asistenci, s klopjo nasprotnikov je začel komunicirati. In to je tisti Luka, ki že kaže, ki že so neki tisti, da se res vrača, da je že res nazaj, da jih izziva malo, veš, v tistem športnem smislu, ne, malo trash talka. To je že tisti Luka, ki ga poznamo, ne, se pravi, že malo provocira, se samega sebe motivira s tem, to mi je izredno všeč. Obramba Luka je na solidnem nivoju, se seveda še da malo bolj popraviti, ampak lepo počasi tudi ta del igre dviguje, tako kot velja za napad. Je pa še tukaj seveda ogromno rezerv, kot je ogromno rezerv pri njegovih prostih metih, ki so trenutno res slabi. To se da, to je stvar koncentracije, v življenju jih je vrgal preko 1 milijon, tako da tale mišični spomin, kot temu rečemo, obstaja, ampak tukaj je samo po moje, da del koncentracije. LeBron Jamesa, tukaj ne izgubljam besede, 40 let, človek star 50,000 točk, kar se tiče rednega dela in pa končnice je presegal. Tip zgleda 20 let star, mislim, neverjetno, res neverjetno, glede tega so možno spoštovanje. Pa ponavljam, nikoli mi ni bil blizu kot igralec, toliko priznavamo pa to neverjetno veličino in kakšno konstanto on drži v teh 20 plus letih, pač tole je
nekaj, kar verjetno še nismo videli. No. Čist na hitro, Stephen A. Smith je dal izjavo včeraj, ki bi se lahko jaz osebno z njo najbolj poistovetil. In sicer nekako tako, da nehajmo delati primerjave z Jordanom in LeBronom. Zakaj? Zato, ker po njegovem mnenju je Jordan najboljši vseh časov, ker je za njega definicija najboljšega časa to, da je bil, kdo je bil v neki določeni točki v karieri najbolj popoln košarkar. In to je zanj Michael Jordan in zame Michael Jordan. V neki določeni točki, glede košarkarskega znanja, košarke kot take, od igralca, njegovih sposobnosti nikoli nikdar nihče ni presegal. To je tudi moja percepcija najboljšega igralca in kot takšnega vidim Jordana. Kar pa je dejal za LeBrona Jamesa, pa je, da je LeBron po njegovem mnenju, pa tudi mojem, najbrž, nisem še nikoli podrobno razmišljal o tem, ampak se mi zdi povsem logično, najboljši košarkar longevity, torej neke določene dolge dobe, neprekinjene dobe, se pravi najdlje ustrajal v tej formi, najdlje ustrajal v tej odličnosti košarkarske igre oziroma košarkarskega igralca, tole je pa verjetno brez dvoma LeBron James. Ne glede na to, da v tem trenutku LeBron James dosega številke, ja vem, košarka se spreminja, v tem trenutku dosega številke iz MVP sezone, ko je bil v Miamiju. Noro. Jaz v tem času, več kot 10 letih se košarka spremenila, obrambe so slabše, napad je bolj tekoč oziroma večje število točk se dosega, posledično asistent in tako naprej, da ne govorim skokov, o glavnem. Ja, glede tega bi se strinjal tukaj s Stevenom A. Smithom. V redu, vaše vprašanja, vas karkoli zanima, bi karkoli razmišljali, povedali drugače, vaš prostor je spodaj v komentarjih, vas zdaj le pozovem, da kaj pokomentirate. Sicer pa najlepša hvala za vsak vaš všeček komentar, ker tole spodbudi algoritem tega videa in pa seveda, če so vam takšne analize všeč oziroma sami highlightsi Luke, kar je povezanega z Luko, Lakersi in tako naprej, tudi kakšne stvari z ozadja, vas povabim, da se naročite na moj kanal Greg's Court. To je bilo to. Najdete me tudi na Facebooku, tole bo v opisu videa, na Twitterju, Instagramu, povezave spodaj. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami, kmalu sledi tekma z New Yorkom in tako naprej, vsi highlightsi na mojem kanalu. Srečno!